کرد خازه آواز جینه سارک دی خازه دای کویله ایوارا و بخیر به تماشاوانین هیجا لکود ورین کردستان هلمت تماشا دکن بخلک کینوش برنامه برچم ام دی ساعتین پیش بری و به میوان کنو به مجار کنو ام به هفدوره ام ورن پیش بری هفدو نهاجی ام دریا فیچره که دجی میوان خوش وره بده ناس کرن تا که هون جی ناس بکن کیه و جی کودره و چه خباتی جی دکه از بوطان عدنان هوشیمه جواجاری عموده شغل قامش لو تمينم اف چند سال درش جبو کارو خبات عمني ويجي از الفرد مينم شغل باجاري خو من قل كارجي كريه خدنا خلو ده درباس كريه از داويه ده شخو الحلبي ما حدا رسم خلاص جيكر بشتيوه استفلي كردي بوم من دفج وكس كارم بيجو من دفج حمو خواندن عربي بردا و از جنود فيري زماني كردي بوم از باورم وی چاقه 2011 بود بشتی بشتی فیر کرنه استفلی اکادمیا جلادت بدرخانیا زمان وجه کردی بو شخوا دوان چاقه دجی من تدریس دکر العموده اسمه مستوى زماني كردي بو ويا بشي وجه كرديجي از چند سال من دبستان جي درس دا شخوا سالي في داويج بو ما مستيا من جي من البيمانجهان از وك اكيد بو من درس زمان وجه كردي دا دسویک 2016 اموج کمیته آویجی بون لقامشلو سکارم بیشم وی چقانی امسیک چکبون جبو کاری وجیم هاتن وقتاندن و کاری خوی کنها حیا رجع ایرو بردوام ما وجهه بسیک چام سیجن بون ما دست بکر لیکله کاویجی شخوا وشخاناش لیری هبو ما کاری خوا وجه چاپ کردن پرتوکان هر وها گلی خبات و چقی هات کردن افصال بوری که از بحث وانت کمش 2016 حیا رجع ایرو گلی کارو خباتنش بوجهی بو از باورم لکیله که گل کوالین منی کو ام خبات کارین و سازی بون یعنی خبات کارین و قاضی بون براستی ما خو جهان گل که حوالین می روشن بیر اینی ویسکار هر وها گل جوان جی هبون دوی قادا کو ام نهاتی داد خبتن آویجی سال اندریج وک حیات 2018 جی حیات 19 جی شخوا کنفرانس که منظم جبو وجه هاد درخستن و شقیم وکسازی ام دیوانه وجه ام پیورابون وجه ام گلک روشنبیر نویسکار سازی دزگه کسین اینکو جوجه و شکردی حز دکن وجه قیمت چکر شخوای جاکار مج کمیته وجه بو دیوانه وجه ایجاجوی چقیده جی حیار وجه ایرو از دیوانه وجه داد خبتم هم وک اندام جی هم وک ریوبری حیار وجه ایرو براستی هم دو از دور داد خبتم کاری من حیا رجع ایرو دناف برتوکان دهی
دبشه زمانی کردی دیه تخاندنی دیه دبیشکتناوی دیه دفیرکرنا زاروکان دیه و چاخه مجلک یعنی حیا رجایی رجی اسبارم مجلک کار خبات جبو پروژه زاروکان جبو جوانان جبو پرورده کرن جبو فیر کرن جبو که امکاربن دست بروجی ده پیش روجا می کاری ویژه از باورم مجلک جلک هن حیاج دست ماهاتشي من جلك کارج بوانجی کر نها ام دناونده که ده نوک روژا ایرو اسپیش مز دناونده که ده رونشتی ما ناونده که پرتوکخانه چاندیه بحزار پرتوکان لدر دورامنه پرتوکن جور به جور جهمو زمانان جهمو پیکاتیان جهمو فکر و رامانان فجهه کی گلی کی خوشک و از روژا ایرو حیانها دیکاره کی جه و جه یان جه پرتوکانیان دخبتم جوخا پرتوکا کامل هيا بنافي فرا جوهاره او پرتوک ده 1014 ده هات چاپ کرن و بلاف کرن پرتوکا منی یکمه ج چیروکانه شحفت چیروکانه چیروکن کردینه چیروکن واقعینه د نافي لیکولین و کاری کام دکینشی بهتری خوش با علی جوانا بون جبا علی خونده کارین زانینگه بون جبر وقت ما قلت إنه أمكم خباطة شيت جبو جوانا راستي بتايبة جن يعني إسكارن بيا بينم سر زمان كو كم خباطة المجبو جناها بو جنين كو كتشين كو حزدكن بنفسين كو جوجي حزدكن جنيفيسي حزدكن جمرة وقت جن كو أز روجا إيرو دنيفسينم كو أز هستن خودر خمسة البلي كو أز رامان خوا نرين خوا حسكرنا خوا إيشا خوا تشتي خوا درخم ديكما سروي بلاهاني وبلا ديكم بهفيم كو قلك جن كاربن بيترس بفدي بيكو قل باج دا بكشينن بيكو خو باج جوه بكن کاربن جبو خوشی بخبتن کاربن جبو خوشی گاوه که باش بکن شخودا هستین جنان نوا که هستی تکسانه جن دکاره او کو بافرینه دکاره درخینه دکاره دربخه جبو من نویس حسکرنا خواندن آواکرنا جبو من زمان ویجه کردی رحكي قلكي جداير بله تماشاوان ما ملفی جرا میوان خوشی گهدار تماشا کر امین ها میوان خو با یک زندگی در باست استودیو بکن ولا کرم بکه بخیر هاتی ما استاد کرم بکه ماموسته تو بخیر هاتیه؟ چاوای تو باشی؟ سپاس کنم چاوانه گلکی سپاس هر هبن گلکی سپاس بله تماشاوانی می هجاش با هندزانن میوانا مشی ایروژ چیروک نویسه و نویسکارا کرده ماموسته بوتان هوش جاره کدن ام بخیر هاتنا تدکن و ام گلک سپاسیتش دکن كوتا روجا خفقتان وتبو مهواني برنامج هجي سپاس كم از گلکی که خوشم گزیرو حاضرم گلکی سپاس تهر هبی بله ما مستعد بوتان شخوا براستي يعني قولي كومال سالتا بهيستي ودشوبين جي براستي نفيس انت حميد شيروكن بيفا شيروك دما كوتي غوتن جي براستي تشتين خيالي تين بالامروف ام بيجن دتمني زاروكتي د دما كو مهشيار دكرن يان كو دخواستن تشتنا ما بي بدن سكناندن بي بدن قناعت كرج ما دقوتن اميجوار تشيروكا بيجن براستي بيفك برخوشه بله ما مستبوطان ام دخوازن ويجي ناس بكن نها نافروكا تشيروك انت
ام بیژن پرانی چنه تشاوا دنویسینه مثلا خیالن ام بیژن یاجی تشتکی کو راستقین او بتدنویسینه وقتا قوت بري حرشتي تشيروك أو فق هستنا هستكيه يعني فق هستنا بويركي يعني شيا بويركي بهتر فق هستنا رامان وفكركيه دوي زاروكتيا كنت بحثت كينو داي كين ما به شیارت کردن دبکو هستن جور به جور تیده بون چیروکن جور به جور دهاتون گوتن کو او زاروکه هنکی دهش و خیال خدا برفره به بیام خورتر ببه نه چیروکه کو از دنیویسینم بهتری خوا واقعینه يعني أري واقعينا بس نكو إنه بخيال يعني ب راماني مني هسته مني جداية شو أو هي يعني تبي كو بيرين راستينا تبي كو جارنا كسايت برانيا تشيرو كيما بشخصيات يعني أو كسايات انتدا إيه راستينا براستي تبي كو نافي وانغو هرينا يعني ناف إيه راسي ناني في سينم لدي ساجي أزوي خيال خاوي هستي خاوي تشتي كو أزبو خازم بجينم ويخوين ري أزلي زيدتك فجبوجي براني تشيرو كلمة حيانها از واقعيت نفسينا بله مستبوطان نها ام بیژن اف نویساندنا چیروکی جتمنکی زاروکتی يعني اف خيال اف هست بترچه بو یان جی ام بیژن نها دمی کو تدی مروف يعني بالدميرة ام بیژن آن ببویره کود قومه مثلا هستنا مروف اما براسي از بیژم گرک اوه هستکی زاروکتیه هستکی خیالکی کو مروف دخست او پیک هاتیه لجم تجی گلو سایه لجمن تشتكي به يعني چا بروواجي جاهي مالباتا ما دم مالباتا كردن از مزنا مالباتي ما ديو بافي مش بركو بهترم جولي كاربون از بهترم زارك خدي كر فدماكو زارك بچوك بون من چيروك شوالد كت تبيكو من چيروكن زيدا نزاني من چیروکن اوی کولا از زیده بخوینم یان بنی یان جی گهدار بکم او جی تنبو جارجانا من خیالی خورد کت یعنی جبوکو از وان خوشکو برایم خواهیم گیش جمع بچوکتر بوم ام تمام بچوک بونشخه خیال بهتر بخوابو يعني چیکرنا وان کسا چیکرناوی بویری چیکرناوان احداثا بلکی بهتری خطی بیرام منها کود ازلود بیجم بهتر شخصیات حیوانا بونیان جاجانا کسایت هبون چون سر استيركا كودما كو هافيم بون ام الحوشي رازاني سرخاني فما برساوان استيركا برساوان شتاد كرن فبهتر مجارن جيرو كانوان ايكو خيالي بو مش خطر تخصتن ففياب از دبيجم هناكي تأثير لوي شخصية من كربو يعني لوي خيالي من كربو بو آلي كاركو از چاوا وانشتا آوابكم يعني بله. يعني از شخونا دويتي هشتني دبوم براستي يعني زنا دويتي هشتني دبوم كو از بيجم الله بانا چيرو كنيا ولا من چيرو كش زارو كاردو كوت نا نولي تاني بس تشتك يعني تشتن وها روجانا بمر درباز دبو بلكي او دوي تمني بچوك بلكي هنا بمرماي دوي بيرو باوريا مني هري كوير دماي كو از دما مازم بوم ومن خواند بشتيكو من وجاجي خونديا هنكي او بلكي هناكي هستميا خيالي محرك عند ببراستي شخو تأثيرا جواكي جي هي تأثيرا خوندني جي هي باندورا خوندنا اوي جاي ياكم من كرجي هبو بشتي ويجبركو من بكردي خوند من وجاجي خوند من برجوان جورين اي وجاي حستكر همجي دستان أفسانة بهتري خو أفسانة چیروکن خیالی پر يعني همشي نفسایان چیروکن هاتن نفساش خود جاره که تی بیرامه بریا 14 سالا بو از نو تعلیمیم کردی جاره یکم پرتوکا که کردی خوان مچیرو خواندن بله يعني فتشتن هنن وكا دسبيك وكا قافايكي وكا جارايكي وكا تشتي فدايما نقولوا صدفت هاتن وتشيروك بون خيال بون تشتين وهابون فبراستي بيا باندورك الكسايات مرودك
فوهابو يعني يجيانا كنورمال دبويرين نهادا دجي جواكا كوهادا يانجي دكسات عمني كو درباس بو براستي وهابو بندورة كوهاجر يعني. بله ما مستبوطان نها ام بيجن بالطيبتي هندري روجاواي كردستاني ده نها قالك هنرمند هروهان فيسكار ام بيجن روشن بيرتي هالبستبان بس هر کسی هست خو براستیش نها ام بيجن پیواژه روجاواي كردستاني و جدسبيكا شورشي حتى نها جيم يعني مرود كاربيج افانا بون دستانه بون چیروک بون دیروک يعني حميد دیروکا کردستانی ده دیروکا کردان ده و تشتي قد قوم ام بيج نهار روجاوا حميد بن يعني مينا چیروکان براستي چما جنفشه نوهاتي و كسي گنوجي ورن جياني اوه جواره وره خوندن مثلا ام بيجن ما مستبوطان دوی درباره وی شورشی ده ام بيج دهندره وی شورشی ده چیروک ام بيجن خيال تشتك لغوري في مثلا وداني في ساندن نفيس انتدا نها بيجن نافا تشيروك انتدا دوي خيالي ده هات النفي ساندن بله راسته شخا اف دردي هري مزن جبو ميه كو اما دجواك يعني دروشك درباس بون كو قريبو باندورة که پر مزن لهسته مكربايا نهاد تشيروك يمده بهتري خوا جبركو واقعينا كسايتين راستينا بويرين راستينا او راستي وكسايت وبويرنا بهتري خوا كسين كو شورش سر بوان را درباس بو ايش بوان را درباس بو كسين كو شهيد بونا كسين كو حياة رجع ايرو مثلا دبيرا مدنه يعني بهتري خوا دورا سكارم بجم حفت حش جيرو كان دوان حفت حش جيرو كانا هر یک از بجم دو سه جوان حفت جيرو كانا سه سر شهيدان یک دو جوان لسر کوچبریه که جعفرینه از بجم یادن شیش کوچبریه که سر کانیه سروان پیرو کالانا بون کوچاوا کاریبون دجیانه که نورمال دجیان بونش نش که دکتن کوچبریه که دریا ایشه که پرمازم بو یعنی چیروکن منی یعنی هن دوان درباره هم کوچبریه هم شهادت هم بیرانین هوالین خونی تابش خو يعني مجاري نوهانا براستي فهنن يعني نها اكو اجدري في فار مجارازدني بسين محي از جاجا ناجي از ولو وقت بخشانا شيش خارتني بسينا هنن اي افيني هنن اي كاربم هستي خودر بخينم هنا قلك جرين دن ايش بلي اي واقعي هنا ازدني بسينا بس حيانا ها من در نخستنا براستي جبر نظام از دبينم كو افكسانا حقه يعني وك أركل سرمي وك كيماني قدر داينكش بوفان كسانيان فان تشتانيان جي فان ظرفي كومتيرا درباست بن من سر خوك بارك جديد من سرواني بساند وبراسي اف جيروك يعني جي برتو كامني فرا جوهاريا كو تشابويه حميل خست بطايبت اف مجاربه اف دنب اف نهابن اف كسبن اف بوير بمراستي بله ما مستبوطان نها ام بيجن تشتغو هون نهاد نفسينم براستي جي جلكي بيروز تشتا هاري جرينج جي دجواكي ده اف از دبينم يعني هاجر براستي جي كسن دقادا روشن بيرتي ام بيجن نفيسكاريه ده بخبتم نتني ام بيجن دهندره روجاوا ده جدر في روجاوا يعني چه تشت ديروكا كردستاني دور قوماندن يعني كسايت مينا و راستيجي اگر اقصي خديله درد كيفن وبنفسينن وجديروك ربدن علي ام بيجن جنفشه نوهاتي ربدن خويا كرن افتشتكي جلكي جرينجه لي ام دبينن مخابن مثلا هذا قادن پرورديد ام بيجن دقادن وكي دي ترجي ده افتشتانا هنكي كيمن مثلا دقادي روشن بيرتي ده ام بيجن دنافا ود طيبت خباتي و باش براني لفانتش تا درد كيفن خودي او جلكي باش مثلا ما مستبوطان نرينا تش بوان كساتشن اف كسي ام بيجن جو خوندكار دبينن خداني في ولاتي مثلا دبينن اف تشتي جو دقومن يعني براستيجي جرك وقت شاوا ام بيجن
gelip geli ev civak hatiye parastin gelip geli nırxın ve civak heyi çanda civak hatiye parastin peviste liser wan xwendekara wan nivîskara jî yani gerek biparêzin ne mero dibêjî gerek biparêzin û gerek daha zêdetir jî xwedî lê derkevin. Ji parastinê zêdetir xwedî lê derketine. Belê. Parastin dibe ku tu dikaribe ji bo 10 sala dê biparêzî. Bes ji xwedî lê derketin heya 100 salê din jî wê hebe. Ferqa hin tiştan ji hevdû cuda ye. Niha rewşenbîrên me, nivîskarên me, xwendekar û xwendevanên me pir in. Bi taybet di Kurdî de. Zimanê Kurdî ye, pirtûkên Kurdî ne, hestên Kurdî ne, şexsên Kurdî ne. Ev xwedî derketin hinekî kêm e bi rastî. Em bibînin ku kesekî pirtûk yan jî hestekî xwe yan çîrokeka xwe derxistiye ku ser şoreşekê be yan ser şehîdekî be yan ser nirxekî be bi rastî hinekî nayê. Yani çawa ji te bêjim yani zû zû nayê xwendin, zû zû belav nabe, zû zû wek qîmet yani em nagên wêno asta ku em bêjin wala qîmet nadin. Na qîmet heye ji ber herî ku qedrê xwe qîmetê xwe ye lê zû nayê xwendin bi rastî. Bihterî xwe nizanim tiştekî li cim civakên xelkê heye ku li tiştî dûrî weqeya xwe digere dixwaze bixwîne. Ev ya hinekî em nikarin ji xelkê re bêjin ev şaş e. Em nikarin ji wan kesan re bêjin ev nerastiyan nexeberê te. Ji ber dawê de her kes û dixwaze tiştê bixwîne dixwîne jî. Lê mesela me çi ye? Mesela me ku em ê çawa karibin van nirxan, van bûyeran, van şoreşa ku çêbû ev kêlî bi kêlî êşa xelkê koçberiyeke pir mezin çend carî li welat çêbû. Ev 15 sal welat rûnê niştiye. Ev 15 sal însan tên êşandin. Ev 15 sal ji wan dayîkana rojaneke zebek tê şewitandin. Yani salên pir dirêj, êşên pir mezin, derdên pir giran, hestên pir şikestî û hilweşiyayî heye. Evan wekî ser wan binivîsîne. Gelek tiştin henin bi rastî nayê ber bi çav ele ku bibe êşa wan ev jî nerast e. Yani gerek wan nivîskarê me, rewşenbîrê me, xwendekar û xwendevanê me bêhtir zanibin di vê halê hanê de çawa karibin tiştekî bi nirx bikin ya bi qîmet bikin. Bi rastî em ez bawerim ku ne ji wê van êşê me û keda me û teba me û qehra me û ev dayîkana û xortana û şehîdana ev xatiştana hemî ne ji wan bana ez bawerim qîmên roja îro ne li vir rûniştî bana. Tiştin hene gerek em fehm bikin, em zanibin, em hîs bikin, em hest bikin yani. Evana hemî kêm in. Ev bûye mesela ku nîvsandin û xwendin jî bûye mesela em ê çawa karibin ji bo xwe bikin. Ewa ji bo xwe jî gilkî em bêjin ezeziyeke pir mezin e bi rastî. Ji bo xwe nivîs nabe. û ji bo partîkê yan ez bêjim saziyek taybet yan tiştek taybet ev jî ezeziyeke mezin e ev nabe yani. Tiştin hene dema ku bibe ihtikar û tengî û qalib û sînordayîna wê nivîsê ev dibe nabe nivîs bi rastî. Ev ya dibe ihtikar ji bo nivîsê yan ji bo qalemê yan ji bo mijareke taybet. Evana hemî mijarên kêm yan jî mijarên gelekî nebaş yan jî gelekî kêmanî dixe. Wê mecala nivîsê bixwe, wê mecala berhem bixwe, ew nivîskar bixwe. Tiştin hene rastî dibin pirsgirêk, dibin alozî, dibin arîşeyên mezin ku em ê nikaribin ji bo xwe, ji bo vî civaka xwe, êşa xwe bibin derbîrînên rastî. Yani tu hestekî xwe heyat derxîne divê rastiya wê bêj ji bo çi têşî. Dema ku tu nikaribî tu newêribî tu rastiya wê nebêjî ji bo çi ye. Tiştin hene ferq dikin bi rastî. Em hîna nekeştine ew ya niha bilkî cîlê bê nifşê bê bilkî ji me bêhtir zanibin.
بلکه جمع بهتر فهم کربن بلکه جمع بهتر تگهش تیبن کو افقاتش تاناش بو چنه و چوانه جبرد داویه دا ام جهان آستکی بلکه ام هن جانا ام تشنا دا تسکنن يعني ام جانا دا تمنه کی دا تسکنن ام جانا دا آستکی دا تسکنن بس نفشه به جیله به گو هکه کو ام قاربن جوان تشتكي بكن او جمع ديك هشتي تربن شو قام تشتكي جوار نكن براستي او نعلت المبينة بلا بله ما مستبوطان شخوا راستی جتشتا قوت دبیجه راستقین ولویه نها شخوا ام بیجن وای ببو چند سال وی شورش یعنی دست بکت حتی نها شورش هری اساس گوه هات دست بکرن براستی یا زمان شورش شامل سر اساس شورش پاراستنا زمان خودی درکتنا زمان مثلا ام ایروش دبینن زمان مثلا تقا دخکرن یعنی پشتی اقاس سالن پشتی اقاس درفتی گو ما بدست خست به هزاران شهید و بدل گراج مدا جبوی خطا زمان و به هزاران ما مستجی افراندن ایروش مثلا بیجن دقادن وکی دیتر وکی نوا حکومت ده اف کسی گو قد خدکن مثلا هلوستن و گرینگیا و کسی گو نویسکار و روشنبیر ام بیجن یگو چیروک نویس مثلا هلوستا و لگوری ویهون چه معنی ددینی مثلا زمان کردیش بوی ما ام تم دبیجن خطا صور براستی ام بیجن چه دبی بلا ببی و چه يعني بقوماندن جي لزمان نابي يعني جبر قمروف لسر كوكا زمان خوش شينتي مثلا هالوسطا و لفو تفجرا و چالاكيين والبرانبري فيتشتي افقد خكرنا وقوتي كرنتشي نها جبو زمان جبو روش آفا قد خكرنا زمان هنا كا از نكارم بجم انه والله نها قد خبوية نا دشتن هنا امكارم بجن وك تيجه انه ما في الروا يعني ندعي يعني ام يعني امكارم بجن وك قدامي روشنبيرة يعني نويسكارا بهتري وخا براستي هنا هالوستن ولو جديدة نكتن يعني جي هالوستن كو ام بجن راستي جبو في زماني كاربن تشتكي بكن هنا شين درنكتيا شخوا اف بويري كون ها دوان چند روجين كو دقوم من لباجاري حسكي طبعا مزانبون تشتكي وهذا قومه او مثلا كو زمان ناي نيفساندن زماني تي كردي دخوازا تجبوي زماني تبكي فيا هنكي كو ام كاربن جبوي خواتي بكين دوي ام ناس بكن جبوي ميچ بكن طبعا از راستي بيجم حيانها تولوسين جديدنا لي حياج متي مثلا چند سازين مهنه واني كو كردي دنيسينن واني كو برهمي واني كردي جي هنا چند سازين مهنن كو ايرو شمبيرانه نويسكاران يانجي سازيا زمان بخوا همزانينگه هم تدي مجلس او جي دستين شانده يعني هنم برهمي واني كردي جي هنا خبات واني جبو كردي جي كم زيدانك تشتنال برچاف هبون اواناجي مثلا چند روزن يعني دمانا دا روزان ده سن چالاکی چه دیکرن خباتش باوی دیکرن سمینر چه کرنه نرینان دنیا جی نشان دادن فهلوستکش خود داخیانین جیتین خوندن او داخیانا خونده کار تولید بین روشنبیر تولید بین نیویسکار تولید بین تشتا جولو خوشتر تشتا جولو بالکشتر انه جواك ايديدا تخازن يعني مثلا نتني هلوستا سازيانه وقادك زانستيه واوقات انو او كسن لو جورج فاكي بريفد به ايدي نبو يهلوستا وانتن ايدي بيو خستكا جواكيش يعني دماكو جواك ببينكو زماني تنل لسرچتكي فرميه ايدي او راد بقادان او دنگي خبلندك او دا خازا ما في خوية رواج بو زماني خودك ف اوه تشتكي بالكش براستي و اوه تشتكي خوشك و بشتي 14-15 سالان جشورشك بو زمان جواكا ما بكي في حالة دا خوازا خوي زمان بكش بر براستي دسبيك قمك و جبو زمان دبستان فبون جبو زمان آس فبون
او سالên berê zû civakê zimanê Kurdî qebûl nekir. Zû dibistanê Kurdî jî qebûl nekirin, zû minhac qebûl nekirin, civakê nîvê zarokê xweşand Kurdî û nîvê zarokê xweşandin dibistanên Erebî. Fe wê çaxê gelek mijarên wa hebûn zû civak xwe nexistê bseraha rastî ji te bêjim. Yan jî ka ev xwendina Kurdî wê bigihê ku, yan jî ka ev nasnameyan jî bawernameyên ku bistînin. Wê fermî bin, nefermî bin, wê qebûl bibin, qebûl nebin. Ev pirsên gelekî dimêjê civakê de diçû dihat. Heya roja îro jî diçû dihat. Ev civakê heya roja îro jî pirs dikir. Bes piştî van bûyerên vê dawiyê ku çêbû û daxwazeke ji bo zimanê xwe Kurdî girt cihêkî xweşiyê ye. Yani ev helwesta civakê gerek xurttir bibe, gerek fam bike em tê bigihêjin û tu zimanê xwe tê naskirin. Zimanê te hebûna tê. Zimanê te ew a ku karit te biparêze ji her tiştî. Yani mirov bi zimanê xwe tê naskirin, ne bi tiştekî xwe tê naskirin, ne bi rengê xwe, ne bi şiklê xwe. Zimanê xwe. Wê yek nas bike tu Kurd e dema ku tu biaxivî Kurdî wê nas bike tu Kurd e. Tu bi zimanekî din biştexile, wê te bi zimanekî din te nas bike. Lê em Kurdiyeta xwe bi zimanê xwe dixwazin. Ji ber mafekî te bû, yani ji xwe ev mafaya jî ez bawerim em ê nesekinin ji bo daxwaza wê heya ku bibe di destûrên fermî de. Ez bawerim civak jî wê wilo be. Yani wê nesekine, wê rûnenê, wê nehede heya ku ev mafeya bibe rewa destûr de û fermî bibe li dibistana, li kolana, li zanîngeha, li her derê saziyan. Zimanekî te ye. Yani qedexekirina wê nabe. Tu civakekî tu kamil tê qir bike bin pê bike gava ku ne qedexekirina wê bibe. Belê. Belê ji xwe bi rastî jî niha di van rojan de jî bi taybetî gelekî jî ew nêzîkatiyê ku li beramberî ziman û ew hatin kirin niha jî bi rengekî baş çalakî ji têne li darxistin û her kesek bi rastî jî yani kesên yani gembêjin gelê me, ciwanên me bi rastî jî xwe didin pêşandan bi rengekî gelekî jî giring û gelekî baş. Belê botan bi rastî jî niha di nava me behsa ziman kir û min ha jê ku niha destê me de gelek çîrokên xweş jî min bi xwe jî dîtine carê me xwendinê jî di pirtûkê me ziman de hene. Meselen ew çîrokê ku dikevin wan pirtûka de ekîd bi alîkariya we ye û bi destek dayîna we ye jî yani bi rastî jî pir xweş in naveroka wan jî tijene û zarok jî ji hez dikin ez dibînim. Meselen ewana em karin bêjin ji aliyê we ve destek dayîn jî re çê dibine? Niha pirtûkên ên me nahic bi taybet ji xwe çîrok yan meselen aneka her beşeke xwe taybet heye. Belê. Bêhtirê xwe beşê wêjeyî ku em karibin behs bikin. Ê wêje ez bawerim heya ê edadê jî ê navîn jî bêhtirê xwe hîn ê folklorî ne. Hîn ê destanin û çîrokin û lûrikin û mamikin û efsane ne bi rastî heya wê çaxê de. Jî wekî dî ê nivîskarên menî ê kevin ên klasîk hene. Fe heya astekê yan heya sefin refin hene ewana ê klasîkên me bi rastî bikartînin. Henin Sirûdê nivîskara hene, çîrokên nivîskara hene, nivîskar gelekî dibin alîkar ji bo vê beşê hanê. Lê ez nikarim bêjim illa bi destê me ye. Ji ber dawê de saziya me nahic ew tiştî baş ji bo perwerdeyê bi taybet dineqînê yan jî taybetmendiyên wan hene yani. Fe kêm zêde ême nivîskar belkî em nizanibin riya qelema xwe. Carna em ji wê çikê derdikevin yani ji ber him me nahic him destên dayînan ji bo zaroka him çîrokên ji bo zaroka bi rastî gelek taybetmendiyê wê hene. Fe carna em nikarin xwe têxin wan mesela de. Ji ber divê em gelekî baldar. Yani me nahic pirtûkên ji bo zaroka bi taybet divê gelekî bandar bin ji bo em zaribin ew çîrokana bi çawa dikarib ji bo wê him yan mesajek be, nameyek be yan jî ji bo fêrkirinekê be yan jî ji bo ku dikarib tiştekî bigînî zarokê. Ev tiştên wiha hene.
دمناش پرورداد فبراستی من نویسکار هنه کی ولو ام جویچ کی دورن لهنا نویسکار ما سرودی وانا نه هلبستی وانا نه چلوکی وانا نه او جید بنا علی کار بواره گلکی سپاس بله ما مستبوطان نها دوست یکمش هي ام بهدور له گدار تماشا بکن دیسامی وگرن گلته صحبته بله تماشاوانی منی هجا ام نها جوالی ما دوست یک آماده کرنه ام بهدور له گدار تماشا بکن دیسا وگرن صحبت آخه لگل ما مستبوطان مریم خان د سال 1904 ده لبوتانه جدایک دبه پشتی کودایک و باوی مریم خان د چن سر دلوانیا خو د چکر بورانه او لورد زوجه لیکن شو پینجواکی لپیشیا هنراوی د باستنگ هر چقدر جهوجینی خوره د بیجه از بی کلامان نکارم بجیمجی هفجینی وی لپیشیاوی د باستنگ مریم خان حمود تشید د برچاوی خو د جهوجینی خو برده او بری خو د موسله د سال 1939 ده رادیو بغداد دست به وشانه دکم او جبوکو هنرمندین به کادرو بگره د سال 1944 ده پیشبازی کل دردخه گلیک دنگ بیجو سترانبیش بشتاری و پیشبازی دبن لبل مریم خان به صوت و آواز خواه دبه یکمینا و پیشبازی ایدی حتی داویا عمری خواه وکی هنرمنده که کادروی لرادیوی بغداد دخبته مریم خان پشتی کود رادیوی دست به کاردکه جبو چاندو کلپورا کردی به سکن دخبته گوند به گوند گره و کلامین کو لبر وندابونینه وان بر هفدکه و توماردکه بوی آوای آرشیوک باش آکلامین کردی چه دبه لگوری آگاهیان مریم خان د سرانسری جیانا خویا هنری ده نیزی 200 کلام سترانه لیبیلی اف کلام جبر کو آمورین رادیویین تومار کرنی تونه بون د آرشیوین رادیوی ده نهاتنه پاراستن جبوه که پر کم کلامین وی گهشتنه حتا ایرو اف کلامین لبر دستان جی چلو چار آلین هین لکولینر آنجی هنر حزان و هاتنه برهف کرن جبلی رادیو بغداد رادیو یریوان دجی دنگو کلامین مریم خان هاتنه تومار کرن مریم خان د ترادیسیونا دنگ بیجیا کردی ده جهگی گرینگ دگره وکی دنگ بیج رسو، شاکرو، محمد عارف جزروی، حسن جزروی و نسرین شیروان جبو هنرا کردی کدک مزندایه. ببرهف کرنین کلامین کردی جبو رادیو بغدای هشکو ایرو نفشنو هایج چاندو کلپورا خواه هبن. بسوتو آوازا خواه ویجی وکی گلک دنگ بیجان ناوی خوال دیروکی نویسی. بله تماشاوان ما ملدوسیا جی گهدار تماشا کر امیدی ساوه گرنجه ماموسته بوتان هوشه بله ماموسته براستی جی د نافا نرخاندن تده و هلوستا جی گلک تشتین بالکشتا آنین زمان یعنی براستی جی بوی رنگی گرک مروف تف بگره ماموسته بوتان نها ام بیجن نرین انت مثلا لسر ماموستین هیی ام بیجن لسر گل کس نها هن دنوا سازیه مدن بجن اجدر وی سازیان
مثلا gelek hene imkanên wan yani nivîsandinê em bêjin xwendinê efkarên wan jî bi rastî ramanê wan ji ber firehn mesela kêm zêde wekû tê xwestin em bêjin baş xwedî li derketina ziman nekerine mesela mamoste botan niha di nava yani xebatê jî de eynê di her qadê de jî mesela zimanê Kurdî jî dizanin بهتر افکار وان جبر کو ام بیژن دم دولت د زمان رژیم تدی هات خوندن یعنی ام نل دیجی تو زمانانه مثلا چه قاس مرو بزانه به اقاس زمانه باشتره اما از بیژم زمان اساس ناسنامه ما وکو کرد چی gerek امو اساس بگیرن مثلا وجوان کسر هون چه معنی ددنوان شخوا دقاده من ده تشتينو هابرن يعني شخواده از تجاری یان جام تجاری لومل کسی که نکن جبر وقت گوت زمان خوندنا می بری عربی بو یعنی زمانی ما شخوام سروی پرورده مازم بون ام در چور ما زانیگه خلاص کرد ما بیوانگه خلاص کنه فکم زیاده ام نکارن لومل کسی که بکن اینو چما والله تا زمانی که دن خفیر کریه و تا زمانی که دن دنیفسن لی امکارن لوم بکن وامكارن رخناجي بكن انه اللي كيلك وي تخفيري زماني خوي دايكي نجري زماني تي دايكي نتني اخافتنا واي زماني مي كردي زماني كولاني زماني مالي زماني اي هوالتي زماني هرشتي لي نبوت زماني تي دبستاني نبو زماني تي خوندني نبو زماني تي فيركرني وجبو زانستي تشتن هنه د چاندنا من جیان ده پرزگری که براستی گاوا کو فکری که اوها به بلاف کرن یا هبجی جبر خواندن و فیر کرن و زانبون اجبو زمانان تجاری عمر و تمن نلبر بچاوه گله کسین کو د اکیب دست بکی ده یک و زانینگاه ده خارجین کسین تمن وزن بون تفیوی عمر خواهی تمنی خواه دهاتن خافری کردی کرن و هاتن زانینگاه خلاص کرن فاز دبیجم تشتک جمروان کم ناویان جی برا تو کس حنجتا چینه کن والا دمتنا وقتنا امني كارن يعني زاچا افجي حجتنا افجيش حجتنا انه كولا تخفيري زماني خي دايكينك فيربونا زماني دايكيني صندنو خوندنا ابكار انينا وي دما كنت تداخف بيفين كردي ينزلار كوش دبيت دركبه نهينا كو بيفك عربية كردية انجليزية كنزاچ كنزاچ فبراستي يعني برزگري كن مظن كو كسكي وا خافير زماني خا كمان داويدا كردي اخافتنا تيه پر حسانه يعني فير كرنا وان تيبانا چنقي گشتك چند تيب فرد بد باشه نيفيسا وان حسانه چاواد دويش دويت دركبت نيفيسينه فمجار نكو ان والله خافير زمان بكيافي مجار تميجيدي نجهدان ونبيدانا وي زماني هناكي لوي عصي كوهين قالك شغلش ما لازمه تبيكو مثلا ازباورم لحرتا خاص سازي زمان پرورده فکریش و هر کس خواب علمینه آست هنه یعنی آست هنه آست بلاشن کس نار خفیر ناک جبر کو بلاشن کس نار خفیر ناک جبر زمانه تی کس نار خفیر ناک جبر تی پی بخوینه تنخوینه نار خفیر ناک هنك تشتن هنن الهمبر هفدور ذات كيفن جانا عند بيجن انه تناقض هي يعني تشتن هنن مزبوطا ف تبي جوي تبي الكيلة كافي قط نامني انه افكيمانية جيلك دركتية جوكانية خده حياة مظن بونه أظن من زاروكن هنش صفي يكو دو خندنا واي بكالوريا بقارجن كرمانجية ككردية كزلال خوشك دنيفي ميجي وان داتي چاندن او چاندنا في زماني خوشك جبوان از باور امي حياة 100 سالي دنجي جيان بكن تديد بحر حياة 100 سالي زماني كني بي اخافتن او زمان دمره نهات اللي كولين بكي زماني كل دنياي هاتنا مرن وبحزارة زماني كل دنياي هاتنا مرن بويا ایمجی کتوان زاروکی کو افتنی 15 سالها استنی قال عمر شورش هيد كم
از نقاله تمنه کی وکیلن جیت کم تمنه شورش اف 12 13 14 سالی کو زارو خافری و کردی کریه طلاب می کو درچونه اوه حیاست سال دن و کرد بجین و کرد پی بشتغلن و کرد پی بخوینن و کرد پی بنفسینن اف تشتاك سبج بو پیش روزه جبلی و مجارجی جیلی کی بچوک هیا ولو جوانن خوشکن دنفسینن چیروکا دنفسینن هلبستا دنفسینن هستی خود در دخینن ولو در برینک الجوان هیا گلی کی خوشکن آسکه کشور کردیه که زلال و صافی و پاقج الجوان هیا فاو در برینا کو هستی خود در دخینن گلی کی خوشکن آسکه فاز باورم ده پیشارو جامعه ده ویروشنبیرن خوشک شی هبن نیسکارن خوشک شی هبن چیروک نیویسو هلبسوان پر خوشک شی هبن ده دمی بیده بلکی ببینن انو یکی لیکولین وانه مشه هنه زانیاری منی زمان هنه ایوشه هنه ای اردنیگاری هن یعنی و زانیاری می کرد چه ببن فهر تشت گیری دایم جارا زمان امش بیر نکن مستبطان نهام بيجن تدمي بيش ده جنهاوشون ده مثلا بروجي انت مينا تشيروك نفيس دنافا دستي تدم بيجن تشتك هي عجب يعني دست بيبك ام بيج تشتك ينو يان بلان سازيك ينو ده درباري تشيروك نفيس ده بيجن نفيس كاريا تده تي آماده بكي اكيد نها حاضر هنن او السري كين هات شغلم اشخاص نکارم شور بیشم چیه بس از نهاد یکید شغلم براستی وقت نوخته وی انو از کار بم در خینم یان از کار بم چاب بکم جبر ایش هاکو ام نها روزانه هیز کن جبو جوانین ما او جوانی منی کو خوشبو ما دانه پیشامرنه هنکی ام بوان دیشم براستی فکم زیده هنکی یک بیشه دنیا سکنیه ام جبوان سکنینه پروژه ناو دستم تی از هنکی دنیوسینم جار جانا لیفت کردم جار جانا دخوینم بله براستیجی ام ایرو گلکی کیف خوش بون مستبطان کو بصحبتاتا و نرین انت براستیجی هلوست انت وساخرت يعني هيفيه مجلكي هنا دواد بطيبت جبرجو ما مستين قادا روشن بيرتي وزمان جبوي ما هون براستيجي يجو خطا جگر خوينان ملاي جزيري احمد خاني دمشين براستيجي ايرو روشن بير من نویسکارن میناونه هیویه مگلکی دودا خورتن که هن چاوا بدن فهم کرن به جوانین ما چاوا بدن فهم کرن به زاروکن ما نفشه نوهاتی گلکی سپاسیا دکن و ام بطایبه سپاسیا تج دکن ما مسته کت روژا خوفقتان جاره کدن متدی شانسه که مزن بوش بویمه ام دخوازن نرینا تی داوی بستینن جی تماشوانی مره هلوستات نرین انت جبوی ام بیشن روشا هی بطایبتی و بطایبتی ده قادا زمان ده روشن بیرتی ده نویسکاری ده گرک چاوا ام بگرن دست سلاف و ریز و حرمت و حسکرن جوان کسین کو حیا رجا ایرو لسانگان جبو حمو قادا جبو زمان جبو ویجا جبو روشن بیری جبو سانسته جبو خندکاران جبو مامستیان جبو هر کسی کو براسی لوی ولاتی لسانگی خمای هل يعني خستك ما هيفين ما بلكي مكاربن بين نصير زماني خا كم كاربن بيجن جريك دلي ما خورت به جبكو ام كاربن الفي ولاتي هين بردوام بكن يعني جاجا ناش خورت بيجم بشتي اوقا ايش از جم هين ايش عمزن ماي جانا زلوش خورت بيجم انه از ولا مخ حاضرت كن انه ام دجن هين ايش عمزن ماي ام شخرولات بيجن كو ام كاربن راستي سر چوگی خواب مینه سنگی خواب مینه ام کاربن لفی ولاتی مین یعنی کو دل مجیر نخسته دل مجوی ولاتی و جوی زمانی و جوی نویسی و جویان کسی کو خدانه کشتن جبامه امی نما بانا لفی ولاتی فام بهوینه کو جواکا ما ملتی ما کسی کو براستی دخوازن جیانه که خوش و اصایل ور بجین ام تی بکهین كو هبونا دلفي آخي لسر تدمينه لسر باوريه تكار بدلي خويا ميجي خو بقريان بكته سر شوية بمينه فجار جرنا
جمال لازمه كو ام بين سر هشي خوا ام الخوة جيرن ام ناس بكن ام كردن جبركو ام كردن افقا ايش السرسرة مي كو ام نكرد بانا بركين جانا من وهوايا فهيفيكا من بر مازن دوی جواکت هیه و هیویه ما گلکی بنفشه هی نفشه نو اکو سبب ببن پیش روزا ما و سبب ببن پیشنگی جواکا ما و سبب ببن نیویسکار و روشنبیر و زمانزان و هر چطه ما اکو بله گلکی سپاس دکن هستر کفتنی جی ام شوارد خازن خباتی وده جی و این هر بسر کون و هر پیش کون براستی جی سپاسیاتت کن جاره کی دن ما مستبوطان هوشه من هاد وضع جي خاطر خوش ميواني خو خازم براستي صحبتك جلك خوش بو للجمته وبان هستن تاني ولو هي جاجي براستي تهرها بما مستاجر كدن جي ام دبيشن ساعات خوش بي بله تماشوان ما ام دفض گشتن داویا خلق اخو ونيل هيفيا ما بن حطاني خلق كيدن بمن دخير وخشيه ده هرهبن برد خازه آوازشینه سرک دی خازه دای که ویله